Abazana be namunana nibo omwetendeki wa timu y'ihanga ryansi emyaka 20 abw'abakazi ey'omupiira gw'ebigere Ayubu Khalifa yayeta kutandika okutendekwa nyenkyakara hari Cranes Paradise Hotel omuri Kampala barikwetebeekanisiza ihanga rya South Africa. Omuzano guno gwa round ya kashatu omumpaka zo kutwara mu timu ezirahita mu mpaka z'ekikopo cy'ensi yona omwaka gurukwija omuyanga rya Costa Rica. My boy. Good. Push, wow, jump. Dana. Up. Timu ya Uganda nibwehereze kuhereza umwanya gwa kabiri omumpaka za sekafa z'abaishiki omumpaka ezatebeekanisibwa Uganda konkazi kasingwa Ethiopia ahagora 3 ahari 2 ogwabene gusharaho omusingizi w'ekikopo achaye njeru. Uganda ekarabaho okikarengo rwa round ya kashatu erikusinga ba Kenya omuzano gwa round ya kabiri ahagoro 10 hari 3 kandi yo South Africa ekashoza Mozambique ahagoro 2 omizano 2 ogwenchiro ya kabiri. Timu ibiri eziraike ahamuzano gw'akamaririzo akizinga kya Africa nizo zirarabeho kwetaba omu kikopo cy'ensi yona y'abakazi omuri Costa Rica. Tuli bakipa. Tuli bachala. Boy. My